long over year avano kojia kafi over discharge. That's one of the effects of the camera. Effect vilanya banata and another migrenaga the keep me high. Another migrenaga the koji the den your net a yiba ne blan 100 Ghana. I can never do a fair about chicken magava or more. Doctor gonna chicken you care more expensive. Okay. You know what one I know. One I got blanket you care over unnecessary. These are some of the effects. Okay. Later, anything with Romanant and then me to Miato Miller Benania Ruku. Okay. Ye me gadget do how. Okay. And tell them after insurance over infection prevention. Okay. I like a Miatia no Miapa at go and level Miaga. How. Okay. Okay. That and tell them a matter of okay. That these are some of the effects. Okay. Okay, miato mi lesede debe ameyo kona atike majimaje to alo de akwe anyhow ko alo doctor pe prescription amwa go against it obe no jonena no ne kafa ikoji ane dova sen ne va ikoji ano koji kakari de kwena tenwo elabe elebe atike o makale howo ta wanu try ano bubu try kaka na no gagbele ha le komaji elabe everyday wanu charge wo anya effect ade ekabe ene le komaji a agbele gasubo elabe no pebe atike yo kona amele do amele do wa ba no more expensive one eke kwase alegbegbe wa kaba no ya try now ye Ghana no vovola si o do ma hin ga pramela si o. That is one of the effects ha obe ameyo kona atike maji a eya do ma sister Edem alekemia wo be ma tankpo infection o yovo be infection dolele ma gere mi alamo no ka o le be lekemia no jaje anu de be o ma ko infection yo apa me yo na be infection prevention control. Okay. Amo ikejimia ato. Okay. Ata adidi alo acho muyoka divivi oka hana dolele venami ke mi tanko na pla nku. Okay. Edewenya ba la ashikokloma. Okay. Ba ocho ba na wanya ba adogola koma. Ado odoma ashikoklonya ngba to ika ojeba nawo. Ala bana elega madana shiu. Okay. Adowa akufu. Aya kufu yo kata kuma ulu dolele vovo remike. Mi mata pona kla unku. Okay. Da ish gasha gawa mi pona be nyashia enchiko alaka. Kaka na ekule ya edike donacho nchia. Enye wike tana wanya be abe mi akwashia lafia ko oko ma microscope va dade gifia na kobo dolele enu gba be vio osubola simena la shinami ta engba to ikemi awo akocho dolele vivi vovovo mo unchia inya ashikoklo ala bana atanonyi ko ada shenwu mama na buawu alo akoshire nwochima atugu nku takamokata ika na dolele vivi vena meta ashikoklo enye ngba to ike maglo. Okay. Gakamo ojeba na klashi na chwapama edo doma fisha fike na do ashikoklo enye ngba to na nawo. Okay. Na wanyeba nyada dashi chala na la shiama sanko na klashi na janla klachima la fima oha sanitizer COVID-19 ba we alagbagba fifia sanitizer klashi kokula ba mami gakayo nyeba COVID ajiva potota mi ha mi ga shikoklo nlombe. Okay. Ta ma adekukube mi ga nlo ashikoklo bo pakle sanitizer zaza. Edena mi gade cho dolele vovovo eke mi tankona kple nuku. Ala bana ashiala kwe mi kona dana tepe eke na dolele vivi na mi. Iji
Me don't could be any me po last time they me do na paya black anti play and you ne me po be dent video van ha like every video ha me cut na side adokra because my life fruits kaki a me va po and show koko microscope koko banana eke afide wa bedo oni avie ne po ngoku yo le my in fact since then kwa me kadina na me yakpo be no awo vie ko me dangbe ni me ha because then I don't know that me bo me on the me cut for my video or something I do kra me nyi ne kra ka I was said no ya engo vi pleto yiki nkume pona wa le no maome ta he me va de si he where home documentary on TV and they showed that with microscope and how we been eating oranges, banana and pear and things like a bit rotten, whatever, it doesn't matter. Infections since then because I was so annoyed. So this I was so in fact now because I now know menya amagede omenya nekboga na nugede amagede omenya so me wone naively like me wone without nyanyame ka fifie he ole nyanya I think be obitewa nyapete amseme dibi agbedidi so one to after ole gbogbo be especially nyame yo jira na nu fitao driver o mesi o like nyato me pobe every time nyasile nule nyao ha abe microscope ya menye de kaile mike ya zam amedeze mefado tanemi ovolebe nyaza sanitizer bleke mi ko dare mi angwa so that nenye ba medeka fra ende lesi okovali anya ha mekovali a enu mama gede menyo mesi gbeblomila eya ta obe asiko kloa every day every minute every hour is very important enyo be male infection ma gede mewo la be ne infection gede me wa ya he na doleleva alome si gbeblomila tane mi lonu cho afide ko dem ya document ezu dolele na mi tane metibi ya lonu cho afiade ko gede document azu dolele wa ekema ehiabe nano asiklom eji and covid heva edemiaji alegbegbe yata make asusube covid for covid crab they are saying that it's not completely gone alome si gbe earlier malaria is that so amopom nyawa authentic mama yijina mama brother ashikoklo ha banya ashikoklo akochiko aklasiko ebe na aklasha klejanle okay alebe ono echena no dudu okay dete because tamado amaro yinare choba no o probe ko chako kora cheje ko dunga no dunga bo fe ko jana ako classic na mo pongo na be awo na adunwa vo ya kra ate ko chiwu ako classic aka ayi na bona duga no yamba na ko chanle akro ashenyi wow afi adu alebe dolele levimo katan la shemna wa wojole ashenta shikokro manya akochiko akokora cheji kobe ye crochet level na crochet akle echikle jan ta na kwa efiabe wrongly ami na siklo wrongly nene bi adunu a o mekọ ajale ko classio mi a classic empty water ko mi dunu for so ye mi ko ajale ko classi enyakaya aba edianta mi ekwe de la me ho egba mi ma ehun chocho alo effect akogele egba enumanu makel anyi no go bu afisan ko ale kwa achika keke ha ma dowom na o itemi kokopum ba ale covid va na ado office ado alo na do afiado ko de echikle janle dia na ayitekwado na ma olia ma de kuku be mize miauta o la fi mado mianko pepom do be mia de edolele vivivio ke mieta kwana klonku a mia dida amoka oji mi agato authentic mama ejegoma be achikucheche dudu me your neighbor protective mimo okay
ta anana ba dolele vovovo yi ke enuma sẽ wa na wanye be miatsi kutsetse ɖum aŋutsi paya Mango. akɔɖu mango ŋuwo katã ne mieɖuma ekpena ɖe miaƒe lãme ŋutsi be dɔléle vivivi heyiwo ke ŋu mesẽ wa wote ɖenɛ ɖa egblɔ nya ɖe be etsa ne wanye be akɔɖu alo peya ŋutsi wòabe ɖe wògblẽ ene hã yeɖenɛ ɖa nenema ko miaƒe bɔdia le ema ŋku nui ke míeyɔna nane be bacteria, so we have the normal ones que can protect nami. Okay. Aha. Heye le ŋku dzia eto vovo, heye le ŋɔtsi me eto vovo, heye le onu me eto vovo. Ta ne wanye be mie eŋu ma nye ta ŋu atso ko ba ƒoshi ɖe ŋɔtsi me ade nu me. We are introducing different bacteria to the mouth. Okay. Ta afia be ga wo bibli kple heya le nu me naturally on to wo protect him daddy ho a na ba wona na makwa agbojogbojo na mi aba le kako nya pa nchi alo kodu nchi na kpo gbojogbojo vie na wona na ma ha ehana dolele vinami. I see. Afi makwa de hu anya be na wanya be mie ekpekpe alo mie kpo mia pa ngochi ma kata aleke mia wo afi efo ya na le hanya ya ma kpo kata mawa ma kpo kata ma o. Okay. Alo ekpe ya kpe mala nui ke dodom tso ekpekpe ma ye ma kakere afi ya manonyi do fie aba mala afi afia na makpekpe dolele resha de ke dogochu nyoma makakere afi aji ehi hamanoga afi na wajo ta no anya ba America ipala masa immune system masa wa na ba gada kwa ma akwe na to kuku dada ma no anya ba ekpekpe ma ishi ayila na tanwe a na do nose mask na wanya ba matanchi wa afia ba na be ya kpekpe a na kpekpe da wa bokuguli malaka ako ngongolo akpekpede me makpekpeda ya meko ame yo no na bu meko trocho meko akpekpe. I see. Aha. Alo na wanya ba unto achibo abokuguli a maje yenwa ajaba na ko tissue manya takuvio tissue ala ba na pira takuvima ka kuna ga ko ga tutumu atutu fifie takuvima ka kuna na gara nkuji na ko ga akotutu onkuji takuvima ka na gra amada anyo doma nobo o sister otakuviga ya kwenu ka amama la kwe pashi ekoko le nwi ka dogochu ma no na kpere takuvima iteme gbogbon ba manyoba na kpekpede takuvimo to mom tissue malo alo na pide wonto o la mama oboku mo kwa kachi wonto nokrome maga pide ayamako ame yo wo na no makra sometimes me kono be kopo meto kafra enye no ye glo na be kopo meto enye no ko enye ye pa mejijo kata le keke menye kopo meto tanene wo no akwa mapo be ame ya kopo meto ta ame yo kafra hemi no na tro me alo mi le church mi le gathering na de popopa de ko akpekpeda ya megbaya ole gbaglobe ele dolele namo ewe nele dolele namo infection ke dole no me nawa eva name amebubu ha agede la me no eyata mehia be alomenyo be mia no pekpem da ya mo be tissue menye takuvi go ha tissue a fifia flora okay advert ma won emele ma wo ele me bobo ako tissue bobo akeke na tample kwa na pekpede me ako dangbe menye be takuviola be ne takuvie ge obe no ge na me bubu de kasi ke he kona wako ha you get the infection ma menye no ke me kona planko alo menye sigba so you no know until be dolele de ba gede mo ke en dolele afi na ikoji wa na ye be infection ya o me kponio amegede ado mi wona no kafra de manya me menya ya nele wo fifie he nele nyanya melebe na kawodoma puko eyata ne miele nya sem ne miele sronkwa nya ko dedo wo me
be mi atasi nu kaka edolele kaka na mi avio mi asuno fometo area ke mi le mi atasi dolele ma alo kaka amegede menya be yi enye authentic enye le doya ma la fio menyao kake do ma henye le ma la be menyao ta ya ta mi akata mi akpom ya do ke ojinwe ne mi awe ve vieto eke nyona nye panye atike pefle le doku osi le drugstore akwe le doku osi alone na ikoji mechanic be fonye commando ele nkonye semla afrika na mele so mi nanis na ni chode no be ni kwatike ameva efonye na tagbo na odo edoi enu ile yiwa ye boyo lambe ako 4 at once aw o meko na tike na ma seme gbedegbedo nichu yo kata wona ne amiele mi adokwe wum mele doctor wum mele suno wintonto wum nele ela be bado ye yida oba tike maka wodona o bubu ha meka leva vaha do eyi onye kwokwa ko menye sigbe fo Isaac bla eya ko kala citrol unti eya ta minami alebe na mi adokyo agbeka didia oba mento hene ene tibi anagbe didiko heka meka na didi now nene be akuka bakwa he ekana no short na yi short nene tibi ni didiko wento we na no didi eya ta mi akpom nya dokyo ji ene jedoa edo ado ya egamana sita mi na drugstore is normal 111 ma okake everyday kuna drugstore everyday kuna drugstore obe na wodokyo atike maka wodona o especially antibiotics ma always be mi maka wodona o medon kujibe ehinye atike adenye antibiotics ko he onana common enye red and black or something amoxicillin aha do bable yatebe mi kone alegbegbe onana le koji subo ye mi ha mi nyata ne enade subo mi yi dress o to na taba glabo o meti at nye to amewopo aw bebe de nye sister de kade ya amadoli hade wa nyebo oyikoji agba ohun la chicken ne prescription amakoga kubolo akwedere gaji amagana mo sha malepo ma na bani wonko oni chong ma wo pepa ya ji ohun la chicken da ye ya ko ni na ba eye mia kwa drugstore to ha gaji mo lata the shadow vaokwe jahwe atakwa viado kuna ya na ya antibiotic ela ogloga no kaja doctor no afi na wa akona na dollar rolia ehia na first aid okay afi avami agbo manya kama glomyelo okay daka antibiotics abana wanye bada foji e kai ba to ehia na ORS yes anum echi aka dogonwu kula for like na replace ya afi avami agbo manya kama glomyelo okay aha ta nyakwa ni antibiotics so koko de majimaje nyenye jia eya glomole antibiotics may have doctor de la outside the country US ye na enye na meje dokumenyu alo na mekobe enonye nu ya le wokomenyu kome o efo enu ya le nonye wo enu ya le abiam question kaka kwa boke anwula tikedo dabe coin player o ne okakpo ne mekwe ne 1 me wonu kwebe ko ikoji quickly comiedo ta koji moji aha kaka mado wa doctor recommend lo si no yon to koko bodo quico akono susu abo ta 11 o echomeno ahaya ye ahalem ta ma prepare e atamia to yo kata le mi anko sem le fien ya le kapopo ya ji le Top Radio 103.1 pe avana ojia o le gbogbo na obe atike koko le doki osi menyo nene ikoji ha o ko atike now onwun atike now nene fle obe na kwe 7 days jagbagba na kwe de 7 days aji enyi ha me wona cha ai menya gbambe have any effect because atike do onana esuna gbo na kwe de ta mi bubo na menya kwe 3-4 days menya le okay ko o makwedara emegbe maka kwe ni menya I also have been doing that ka keke nyepe doctor oje na menya make sure be na kwatike kata wa avo ye me va bia no kata you apo ya ha deme abeleke mi deme ko since then na okwe na ma no matter how ma make sure be me wo nu aha ala be no mix okwe be e ya sunu na wo na via wo ya okwe na mdo ala be ma wo na via wo den no me maji e ya ta ame yo me wona no ma wa edo onyona mi
nye le do hena mia dokyo eya na be eku gbankpan ya ava le gbosu amole kuku alegbegbe eke na meku a mi bo na de ke ha me we piolo na de ke me we ka ke na de wecha na de le wo ka ke menya eya ta na netibe ya na agbededie ha nwe to da jaje to a ekema na wode doctor pesekle dodoji fifi amikpo be amedobo doctor so ochu makale kafra ole mi able akwa doctor so do a menye come only 1 and 2 was do ya bo kake amikpo doctor so do ha na ne you go frustration and family issue and things that almost similar wo angola ticket na ko na bakoko kafra ezunade tamole going back to our roots, which is the traditional medicine and things so warm, which we cannot say good or bad as such. Yeah, the best thing if you come to hospital one, Dr. Ella in charge. Hello, Ella in charge. And they could call them now. Ye wa make sure bena no judge. Novi to the lao. Mavu mona mi vida. Kakape mapu mo a waba oni ata na nya bubu eke me be me yakowu nu he amwanya mi kowu nu na mhafi ne ape mapu mo na nya sela ola be ne mapu mo ehia mo ya kona o de na fu ta enya kae mi tibe todola egba wa chodasi abe practice oti wa no kudoji ma kuku ma globa adola koko bobo ha ajaba mia adre mia paje ko do hanwi okay alabana dolala ha ni pone cho afikla tabachuchu kla dagbala jamao mokata mata ajaba mia adre mia paje ko do nwi okay atunu mia pa ndudu nwi okay alabana mia ba dolala ra lifia amwe haneve alo afi okay ye heneve ta okay kuku dada ma emi ashiklom ye mi adokio dram do nwe ha mi po mi apa jepo nwe plus super gbagbe yo ka na dolele ve ya o ma po gumala mi apa po mo okay So, authentic mama. apa Ale ne sister Eden Glen. Iko ya ada ganye banaka. Atika koko ala bavien. okay Kakea na ejado ina chika koge. Tana elebana roku. Ina lebana jopo na lebana roku be di woman ga wo ina yo. Ka prevent dolela. okay Abayire achika kope. okay Da ku gbemi banta nya jabagba nya a prevent edo do be ma abadogbo nya be magaba hia be nya ga yire atike achika kopo. okay okay Ka mashama na jabagba be nya la be nya roku. okay Nya ku nya roku nchinwi be nya ga levi ya wo maga gere nya be lam aba hia be nya ga yire atike kopo never no kogere maje nyeju okay no anya ba eva ku dolala ha ya jagbagba be mi ga meu na ku na chi ora kaji na ku doyoyo kwa esa afima aka na anya ba mi mama le pekpekpe ma mi mam kwa afia ba akakam da atakakam ayi okay tatu kuku dada ma ha okay novi toro lava vao gandre minute and neton to 4 minutes past 7 o'clock on Top Radio 103.1 authentic mama tunenyo bobobo show penko semnele nyepo no ple mianto miafo ple mia Davi afeto Isaac Poha amekenye medical lab scientist to Adabraka Polyclinic nene make nyepo no ple Davi Edem Dogbe amekenye midwife eya ha cho Adabraka Polyclinic ame uponu cho infection ti alekemi honadoi alekemi awo be maka hodo alekemi nemi hodo ha mi akwatike de ejaje nyenyeji aleke nenye be ne podo mehia be winto kona cholo do klosi kona yina va platike le kojiko ako
akwele doku osiwa eya untimi ponu tue eye mi katantim enye pelo ha ya petemi le at fort over global we are at fort ela be mi wone ela be ne mejedo eta ko me drosto ha ne jedo the same thing nyeina o metu akoyi koji kabakabao ye ne omekona atikede aleke ye ke obena kwe hanjio na ne doctor ben kwatike ya zi andre nkekedeka alozi even nkekedeka amado kona ezreka nkekedeka obena kwatike kata amado kona ne edonya wo nkekeve tonko dasia obe enuma kata is killing us elemia wom menyao enabedo ava kekedeji edo ava lolodeji eye kafra nene va yi ko vazu emergency issue nene ya akpobe agbelenga wo aleko lebe na agbelenga na nokoji ha adidiwu aleko lebe na nokoji ajo eya tanu yo kata hunti obafonu tue na me eyo fiami aleke mi anoja jede le mi ape ereso afemenela edo ofenela soli alofika community kemila mi anoja jede akpobe wo fe afeme wo fe area aleja jede no gbagbe fi ma o he duname he won ebe doleleva miama obe mi akpo nwe chobon eye mi prevent mi adoke obe edo maka gede miame hafi nyayi atike go ha plepe alo ava ikoji yi girl eya ogbona mi todo lava vao ye ya dezombe manao ne na bia mbabia alo na bia o ela be yo we konya ve ye plo fi biele enye plo wa efi biele eyata onto la pio mekwa manami ame via de kola beni have newspaper headline segment ni yo jole Ghana di come peta kakao le na mi no vitoro la vava oyata pedeko ne na ayo ke na yom le 0244066752 jima kwele no ba majine wa no popule nam 0244066752 medekuku o ma kwele ya jo megbona manao no ba mi for Geoffrey but then me but now see 02 for Geoffrey but now okay no ba majine yele unto aha for akpeta hold on mana na woni ya hello ezana efonye Geoffrey agbojinshi ayigbe marakuyo ayigbe tanto vola mesema onye tol ha yejinam okay okay oh okay Mama oh anya boy le fosi be ma dem na me le vo gba me na mi asem enye tai yo bo jagba okay okay o see okay mm. Mm. Okay. Okay. Mama. Okay. Pakai ku kana ko. Fifi meka lesigbo. I called you. Okay. 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 Ose. Obey you say akpe yo. Emegbe mama bia ha daughter. Kokemsia. Okay, no vito la yomle 020. Mede kuku meka yomle 024 la me data flash. Yomle 020-376-9562. 020-376-9526. Mede kuku yomle 020-376-9562.
Yomle ya bonji. Nema kwe now 024 meka yomle jo do message dam le ya ji me do ta flash 020 376 9562 yomle ya ji me do ta flash. Hello afameto Wezo Pami this Augustine Wezo. Oh, I see. Ella, you're Chofika. People like your program at the local, you have a master. Okay, Yiji Babia Delia. Master Yanko, now in the doji. Akpe. But I play the midlife planets a house at the papa. Okay. So they may break, remember you go now with the home. Okay. Yeah, food to Jalao. Not only food to jam the butter to pay, butter for the moment you put back in the shadow, where you got whatever food, a jam, what food readily is from you, young people. Mother, you never go up a menu, cook with them a Jew. Many infections are in the food time shield. Ojana achikla mango chikla mo futene na babako obi achaji ko street agara no hawo ta goza kumimba parana ba afina futa atli atale na ganye jechi ha tatali ni achi akoko den adi No wonder be next your hand nye akpe kakaka. Okay, hello, Afameto. And wait, so I'm called Clafina Yotre. 2020, Ashama, Pack Canela Yotre. Roman, okay, Ijinam. And Maraku Edda, the Galaxia Nunya, Romita, a new Mishapo, Edda, the Nuaroko, the Vinan, who was one of them. A chicken Naomi. And Ramaru, Nona Chica. You dinner at the Renula, at the Leton Tabaka. Many chicken and Mako, Nalan, the Santa, at the Anuju, at the Moon and Amau. I love the Nivama. Number 4. Okay. Okay. Now, hello, Afameto. Hello. Hello, Afameto. Unko Plafine Yotre. My one of my friends, my little like a Bawi. Barakuiji. Now, November, but I want to share. I just said that too. Kakama Bonobe, you can hear the Nilia. Near the road is a contribution one, the National Health Insurance. Alabama, Jua, Water, I call it. That's what I view. I cannot quite enjoy Kodia. What Bonobe Health Insurance, I'm not going to move because network are not to move. Alabama, Bonobe. One before our product, our 50 cities. I know why our people now our product and 16 cities. But Gamaka is almost 50 cities. I want to look at our phone to see about product. What about prescribe on my channel? What player? Can I let go about 50 is one, so I run about Rosso. I'm not about how much you are really all what do I know? When I couple the year, I know a part of the better, but I put them against you. I will doctor, and then I'm the detector of Suma. Let's consider the bottom. I've been alone, Mela Monty. Then the fun, you know, I tell what on a codgy, I focus on my little now. Okay, it's a good point. In a race that was see over you say alome omesia. Okay, over what you know say akweka kafo. Hello, Afameto. Efonye Pitadra anya Palestine to. Wezo. Miele toaji. Bada kwana kunyakla Daniel yoke de anyama manani. Kaka nyi hama nona na wo. Anya ba
Over my coach, jet on Bereka, Mako, Dimatoga, come and rubber band of Mafia, not a fear on about Oh, what then now? Okay, for Isaac. Yo, apa, punya. Ale oba na kwe na nema. Noba kwe yeton bereka. Me na kondima, akwe ndoma. Ara ko efiemato. Jababa na kwe na nema. Mega globe ye yemoko ndomoto ta ya ko ndomoto pele fiemato kasa fo awo iha ife effecta eli ta ale oba na kwekula jagbagba na kwe na nema ape. Okay, for Peter SAD baka mistake maso akukaba madakuku na no agbena na wanyeba abale obeye nwulo be makundo kuchuto wa maga kundo kuchuto kwere fieto nchi yana ku fieto ku gaka na wayiji ba achika kata na vo afọ. Okay, hello apameto. Oh, ne bajana mlo. Hello apameto. Nko klafine oche. Bebeto adenta sakora miele toji. Okay. Okay, una mina que me daba así que le drosto. Yo pensé que no grande, gaste para que con así que no vea. Uma de tipo, eu le toco así o que me llama. O na no yo quiero que o como yo o que no para na. Bom pedir, foi ele mais do fulano lá. Ye mese fi me manyolo o government wonu ka. Acho que government do para aqui que do menina. Que o mais de tipo. Okay. Se be corona pera na tipo na mopa. Como a pode do po, a corona mata na. Kama ne o yi na ba ke government ya do ko ati do corona ne ya mega. I do up a just of my maybe okay. 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 Okay, akpe wase now. Ese fi ma bla. Abele Sister Eden Glen. Menya achike the shadow fe enya gbomilo. Okay. Okay, remember antibiotics. Okay. Dorolia. Dr. Atia nglo achike no. Okay. You can most of them are first aid achike ko no kono be na ko alebubu. Edomagbo. Abena ko malaria na ide kogia. Dr. Atia global ire lab. Okay. Novel test no. Okay. Akpobe malaria ye fever na mo. Okay. Ake doctor atenglo paracetamol no. Okay. Anglo multivitamin no. Be na ko alebe na ko adre. Akpo fe la me afuma. Adre versus ple. Okay. Madu more than afi ne laptop result are ready. Okay. Akpobe no katutu nye. In your fee on now antibiotics. There are emphasis in the antibiotics koko unnecessarily. Antibiotics koko unnecessarily. Eya nye emphasis ya. Eya jiyo like better dabe ameyo antibiotics. Ye mi dego mebe ya nye nuka kraya. Meaning a side effect you mean about antimicrobial resistance. Edra fiado. Ela bene abuse. You've abused the medicine long time ago. Okay. No fito la. Abeme you de sia de atike de sia de foku blow le be meka yi drosto ba flow. Go do ya drosto ele na mikata nya ya ple kakia ele ole gbe tedeji de antibiotics unti eya won like better dabe atike mapuku eya ohia be doctor na ngolo now bososo ekeso na ko aleke na ko hafi na ba play
Aha, sister. So I'm glomba ye COVID ba odo a chicken na you a local chicken na you. Many a chicken the share they were do po. About COVID it is a pandemic. And one he hamakata ta me jibanya chimu. Boko a chica come no ba na magapo dollar. I think a macrapo oh do pachonka cafe cover. Daffy a COVID. Amashia, a sopla mashia, a funocla de view code the lemon. That said, there's make a cold tovi. I feel no, I never dollar dogua. I chica don't nakla de view code the chicho plus super dollar lama. Whoa, maga, well, I may make quiwa. Whoa, maga, quill. Ta mania the shady, who do ga po. I feel a corner view. A bit pandemic to mount. Okay. And Leandro, you have a virus. Hold on. Virus is super dollar. I check upon there. SSM. Okay. That it will develop na vaccine. Okay. I love a infection. One now vaccine or prevent against okay. That vaccine man here but what do I feel now? Who can't call Achidon. The Magado. Okay. If I get no salon, ne article open Yago Bulla, but Mamma lays you time. Me and Tommy and no for mammy and no told me. I waste of a metal. Uncle Plafine, your sister. Voter region, Fakbaka. Eho Fakbaka. Eho dome akpe be mi le to agina mi le ho dome sister nyaka la si o no you call you article ona article koji article so like 1 month article ni gbe e de be na mi alo akondangbe. Okay, what do now babiama obe article na Okachikano, you already be expiry date in 21st. Ye achika expire, he Kenya a cho. 21st ma ye achika expire. That no queen you ye egbanya 20th. Attend no chika egba. Okay. Echohan atanri. Echohan attend kaka after that la magani. That ne expiry date and year. Come again. Kana 1 week to the expiry date la. You can still take it. Oh, but sister dome hold dome oh you meet your hold dome sister me request ya ebe nenye be expiring date me fa yoko at 1 ne is coming to expire. You can take it kake ne expiration date eva year ekema na to kake nenye be 3 days to the expiration date. You can still take it to the time ye expiration date ado me request be say hello apa meto. Good evening, my lady. Yeah. Every friend. Doctor, oh my dear, love. May doctor the castle. Doctor, no my ticket. This is my ticket so far. I took my ticket and you first balance bring it. If I come on the bank, yeah, that was the position. Yeah, what for doctor the carry? Yo, never make time like ticket. Yeah, but boo, I didn't about made it up on a day, may love. Yeah, but doctor, I ticket and a mark. I'll be to more on her. I'll be a cow over no doctor, and I'm always running out. And I'm a few my heart, but you might be a necklace so that the echo my head and your way. Okay. Okay. Medical. Oh, let's say, I don't know if you like Ella, your Taifa, medical you. Sister, I don't know if you me select black. Okay, me don't know. My global a chicken that share they can make one. Uyona nana lay of side effects. Okay, side effects. Side effects. I can't know chicken if you feel like who. I cannot do over side effects. Taite me gonna be sugar no qua chicken mia. Me jagba paper then on a chicken guam. Na no matter, Lewa, Quina Mother Wantley. War G
side effect akuna na kpunwi ukana adnuachika atanjo de jiwo ado atan tefoji kaka gakano wanyaba gapopo biado vai kwa kaka anwuchu ta achika da sha da kokola side effects para ka me abuse na pa hyper side effects. I see. Okay, Sister Mechanic, we say hello. Elemojia. Aha, nko klafina yoche. Mama gala yocho. Kaswa kalabule. Bada kupono. Daddy, last year I don't know, let's talk in the hospital. When we come in the hospital, I spent for 5 months of malaria, sick care. In the Senegal, 5 months in the take malaria, sick care. So, we need rest. My party can make malaria, not that so, I'm a chemical to the one of the other person, with the when I try you to do a little bit of your own time, no attack you. You attack the seminary. I bet 1 week to make a phone. So, the yard below when my dear Maria, I think I need to have a kind of phone. So, today, let me alone. Okay, akpe ole twaji wa agbele now sia. Me to me said midwife. My global egba manya malaria chike ya ukona wa. Yeah. Number na mwajo. Okay. Malaria chika na wanyaba make GV kwa. Asa na devia nkokaba na gafofu. Okay. Ta na se devia nkokwa. Cho jinwa manamoyina. Aka make ma GV kwa ayi na ngogba be afi wa se devia kwa blibli le doma. Ta jigada mi ejina ba mi asacho mi akofu no gbogba devia eje bibli. Afi mi ako achika mana amado kwone as early as 4 months. Okay. Taya anyona funo de share de banawano. Ihe pa side effect li na nua adowa matano dogo. O system kata wo basa ba de jedoga kamanya do inajo achika ma ye na mama wo. And then me yona na never cervical incompetency. If ya ba wo VG do la masa malamuchi na wata ala fuma ba dashina fi let us say kill na najiu. Tana na nguma ite na ubano wa o sekleja na owe no hagaka devia agava ta ajaba na yi gaini ona po amayi oka gynecologist ona wa po wa gbugbo ado po wa gbugbo adra odo nyi afi afu na agava Novito dola 7:27 p.m. Egba ona be amola ike topic yo elebe mi anato trova Efo Isaac. Eminya kwami lekwa akobe na koleka mo enya osola mo ekobe mi adegba no yikoji amenya mesamesio ta enya ki wa block he wa seminar wa gede o metan well ye babia kan mi ato mi nya Ghana doctors o me have time don't I don't know ta utina ele be wa no for claim mi ale ta na mi nya kwami aleko me wododo mi anovava ela be mi have health segment ele program ame ta every Saturday me atanvale health set egbado me na me more time ele be me akowe me dasele no gede because me I'm more interested in health issues so and it is true because me now I'm le kuku too much ignorant manya na me le kuku na kwe ata ne mi ato mi le ale le tepete fade wa mi no vava ne mi ano no me de now so that wa nyale ke wa lebe no bodoku be o man kuku eji le na me bubo kale ha me link you up so that nya o na we le pe blo wo lo botowo nya ha mi wo mi ato ne nya ha mi ato wa no de dinami e pe akpeta akpena mi dongo be mi anu vava ne me va o for na va ne for me va o na like ta chogbeji ko ye ko mi mark mi de mi mark mi drin be mi anu vava mi anto kwe na ayo mi apa akpele ko ebe akpele ko e atamina mi wo wanyo 0 maka hot 3 last callers on this segment 3 last callers 020 376 9562
020-376-9562. Mielan Pocho La Mesenya unti health segment. Egba mieko majority of the program for the health segment because mieko jesibe amekedo have issues so enya ole nyasi nyabia eye nyase enya ogome ha. Hello apameto. Where's apameto? Marakuyo lo dadaka. Asalam dan dadaka ye. Tonya viaji. Akpe marakumye le toji now. Enya what do now see? Amada have blue health insurance in about a dongo. Okay. Health insurance. Hold on. Okay. Obe you are doing now that we are not to ajisia. Okay. Meraku don't ne. Akwe. Anya the kama block the health insurance in your birth. Manya mushami health insurance the one. Abale o global system amado or more. No one never oko card ma a kubo. How are they going to keep it in the system? No health insurance store na pay after na dono kojito. Sana wa never system amado or more. To kuku da demo umata wona na kachunchi. That one make a galashio that time maka we pag plus bawa kubo vasade simaka system ava eke wata buko at that time burger popo ala ever dono koji. Health insurance no anyaba you koji okugbowa. Sometimes ona na message abiaba ever hospital this time. Yes. So shang track. Tano anyaba system amado womu eye okugbowa efiaba cogito loss. Okay. Ta ajaba system na wo dono wa thank you ohun share dem afi ata kobo to kuku dadama mi kwe na mi na na enya doa da kama kokpa da mwenya ba ajaba mi nto wa tafla chenya wo dodo da mi apala masanya ohun. We should have emergency fund. Okay, for ourselves. Yes. Okay. Plus suba manya health insurance amanya hushang ho cover. Yeah. Plus suba never do afiado wo hia mi attention adoshida gamabo as our life first. Menya me be ma sympathize with my colleagues so elabe one cha take fifia recent we am be messages on no me phone jiva they will ask you but were you at this hospital today like this and you use health insurance so I am okay with that now cha me no you me come in on ya fi vida thank God now digital system anabe and then you codical do as health insurance form so feel collector number so o nana message toji I've been receiving even your person says so kata wa then your phone for me to know but you low make down I may you him a corner your phone number so when I know so that me no message you po be nyate pe egbene college ya ne zakade ye obia ne po be nyate pe na menye nyate po ha na anya akpe last caller on this segment 020-376-9562 020-376-9560. Me like clear live authentic mama fan page. We are live on Sienna YouTube page, North America. Tamiano view Katan America. Let me share the page with you guys. Okay. Hello, Apameto. Wait, so Uncle Clafine your tree. Uncle Day, Kofredia. Okay, for Kofredia, Tommy, let to GFONS. Akpe. Ye jinam.
Oh, yo, ole, FYZ. Ekavagbo. Double track. Okay, ole toji, ole don, do na gbe. You na na be dosage. Overdose. Ale o kweno be na anua. Mm. Na combine no about overdose. Okay. When you combine no nya be over awu elevia o. Okay. You have when another concentration, drug concentration in the system. Na ever overdose in the member side effectively about sister Eden Blaine. That no be ndo ndi ndo afie. Ye na madonkuji anondo moto. Na gbana afie to no ga maga double. Okay. No be come of ndi come of ndo come of afie. Okay. Na madonkuji ko ndo moto afie ma come of maga be come no. Come of okay. Alebe na engaka na continue na nama over. Okay. Na miss any of the time nga gobe miss time areka ya be combine no kata apopo kata anu awo e ma side effectly. Okay. No Victor dola nyato mi gba na poleke magbele aha ta akpe na ofonye ko fori ato meka wezon sia akukaba metibe na kuna mosia. Amen. Okay, no be yasala maka hokol la pa ya hado. Abeleke winto mi ekwo leke manobla nchi osigbo wo efonye ha wone. Na me glo pete aola. Abere eyele yo la mekpo yenya leke dwala itibe ni de apopo no be kwa me ve ya nata kwa me nezrika. Ekenye so bad that nchi yo wona nene na nye nyonu ha wona. It is so bad. Meka wozon akukaba. Onya leke lamele yawo kona oneneta wode Dr. Pedodoji miao ha elebe mi anu no hlen abaleke na globe medicine desia da atike desia da agbalevile unti boy na hlen evio eyata na we med the school akafra eyata na do vioda no vio pe vio yi na wa kpono ahlen na onwe na ne do apoma gbojira na kpono na seme oh edoya enu atike ya edadoya side effect yo enu yokuku wa wo na menu elele so na kwe ama no do pupu be me kai kodio akaba gbelenga vovo mi hlenu kana to me hlena no that is our issue o mo hlena no mi hlenu mi hlagbale atike fa gbale dede ami ahle no kamia ko na sasa na umpo ha ite mokoka we call it smartphone na gogo side effects of achika kwa enkokwa no na akola ufunji enya gana to enya achika nto na chika system wana metabolism lebe system na be agba chika okay alebe active ingredient kala chika ma na te ave awu ayibu kama achedo goma kana lama agba chika end product aro doa uma le favorable to our system body man kana dose na ma ka mi be those are favorable ones so like ever accumulating ever subola maka over effect ever nanas na yebe nkuma mu konkume mu ela be melebe na possible I see enu so strongly that chogbe ti koye kwa na mi konsubo ha na ba edana pressure de nya pe kidney liver ochi ta no be kwe o mavola alebe magava the pressure there liver clear kidney because kidney na naga be excess drug na dogola menao I see and no so only le be mi asron la mesenya ya wa e ta mi ato mi nya kweko chogbe ji koye kwa mi lefi mi jefi mi lefi ta me de kuku gande na mi ato mi ko be mi ato like na do me bu mo na obe ni a mi ato di na temio e ata mi jegome mi jegome le ko mi ayi chinene afeto Isaac Poha medical lab scientist echo Adabraka Polyclinic and Madam Edem Dogbe midwife also from Adabraka
polyclinic. Yeah, we ba fia no me egbecho antibiotics for effect, side effect and side effect. Unti aleke mi akwe. Be maka have side effect o aleke nya no deti adra mi adoke ogbo mi afa environment odo be o makpo infection wa e ya unti mi pono tue. Next week I want na me another topic which mi aka discuss e ata mereko na mi atoko mi ano eno awo mi awe la foma leke edoyo ko le vava enu eke mi etibe mi asron to ma mi no nglo topic oro mi akodo da kwa na mi anawanya so that wa adra do na mi femi ape vava kwa emi wa pojijo o ha wa dra question sodo abiame efo fe Davi nyawe va onyo egbe fe dona me authentic akweno beno for me there for studio mauna yira amen I'm into do amen nyawe le toji ye nyawe ha le amenti do wona mi le mi atakpom ke mi akawe mauna do nseme be eme pogbonye vie aha eme na afane mi adato nwe na mi be mi avio ple mi anto a o ma no kuku pokpokpokpo la be mi an ko mi edomudo alo me sigba okay me gbona nye to ha ma de ka ple mi okay no fit to la mi ayu mi se hayara authentic mama ehaya echo Pando Music Training Center tope bobo brass band eya nko semnele ma kwa agbaja na mi meka chijo after this one kwa agbaja ma ko yijina me say that are you there? The outside one, North America, they are watching that. I mean, take them to the entrance here. Okay, no vitro lavava organ 3 minutes blane vone 7:44 p.m. Top Radio 103.1 nearly live le authentic mama fan page on Facebook nearly streaming live la fima
Facebook page Top Radio, Facebook page me la live la fuma, YouTube la Top FM online on YouTube me la fuma, Kesiana YouTube page la North America me la live la fuma. So all over the world me la clear and live Top Radio, Top TV, everywhere you go, Top Radio vako there. No vi todo la vafa. O tunanyo bobo klenya to join up en kosamnele. Makomo no pokpo ya madofia in tokedena sister Vivian Newman. Sister Vivian Newman. I make a place no apeto still there. Onye siana members so eye olegana to come fien ya imemele nukum. No vi todo lao. Apeto still there. Enye PRO na siana. Mianto miape evepe habobo ila North America ape PRO. Bloco member we la fi. Muchua last week Saturday le honuta me bobo crack. Nyeba edo nye yi back pede Sister Vivian Newman unti ye wodi alo odo fofoa ekenye apeto jihad koku ga enuka degbovia da togbia ogbo ekofe alafa de kakle Andre 107 ya ho le honuta le peje gbo le border town la fuma ye nye to fida vakede kosra joda me bobo crown Sister Newman Sister Vivian Newman, congratulations to her. In fact, editor Alegbegbe, elabe eto ha chinueta, ejira donye eye odito le munti fafame, me bobo kra, ejabagba. Duko kata le kweje area kata, nkeke eton enefenu dudua, nde ndofia, me bobo kra. Catholic toyo kata le honuta, congratulations nami. Reverend. Leko kayo Reverend Father miawe wodo mikata miawe wodo congratulations to her dynamic enyento authentic mama meno fuma po na tepe wensi na wana ojefia to je gato nyebe amese mekeva honuta nchoa nyebe akpenami degbo via pomio kata la fekle bebe akpenami miawe wodo ncho le honuta. Okay, no Victor la ye yita egba mi ko more time na mi no vi obe wa fia no mi la be mi apela mesenya o ehia alegbegbe mi le kuku abe egbo kle koklo alegbegbe le Ghana kle keke megodo yata ahia be mi no kulem de la mesenya onti yata gbe mi ko mi no vi ocho polyclinic va be wa ba fia no mi David den kle David efo Isaac oba fia no mi alekimi ako atike ela be mi amekedi oni le mistake wo alegbegbe atike obe na kokosra de ka na ko nkeke ton koneto atike obe na kozi ameve nkeke de ka alo ameve amu akwa menne nkeke de ka atike ke mehia be winto na ikoji na ba plewa na ya ba ple no vitorola enu makata anye nu ekele nu blele kidney nya pe jito ple tonti ya miele kukum yata minotoji nyanotodo authentic mama from now on le nyape health segment yama nyako doctors nurses so avenami midwife okata wakpeda unti be evidinya ha nyale nkoda unti aleke nyano diti anabediti ni we jole kosra mepeta kaka newspaper headline segment pede konyebe egba mebobo kra le teshi kra Lejokuku Crow constituency mebobo kra John Mahama NDC tope flabera plepe Timo kata onofuma oko health work ezozo la mesen zozo ade kodota
Crow ekenye techi lejokoku Crow constituency me ame akpe o leteshi pele to kata o no afama le nungwa eye o John Mahama address o zo le chijaja ya me egbe chijale Ghana pakpa gede o eye o no chieme o zazole eye o ba popo de nungwa eye John Mahama flag bearer of NDC efonu aleke o kogbo Ghana wogbe nenyebe odujia efonu chonti ebia be mi adakona yi ela bele nkeke yo ma aleke unemployment edomakpo we le Ghana aleke amole ayadum dowito le Ghana aleke gamele de komo amole wuli dom hiato kazu hiato kolikoli wa ebe ne mi dakona ine trova ya we be no katana nyunami abaleke miato mienya be ye we ba ye ne eyata mi dakona le December 7 fa eponu le crow le jokuku constituency me egbe enya jojo gbanto nya jojo evelia no vituru la vava oyanye abaleke mienya okadare fuel ami ekemienye petrol diesel okadare ji unchovayi 50 ml no poa petrol o le jira 15 series points 30 something no vituru la amia dadare ji kole ewebe nyape private transport union o le gbogbo be from next week Monday gonya o le dadare ebudo gajigbe o kale